пайроҳаи рӯзгор як сафари роҳи дуреро мемонад, ки дар ин сафар бо одамони худиву бегона ҳамсафар мешавӣ ва дар ин сафар худро муаррифӣ карда метавониву дигаронро низ меомӯзӣ. маҳз аз хислат, рафтор ва хоҳиши шахс вобастагӣ дорад, ки дар ин пайроҳа киро интихоб кунад ҳамчун дӯст, бо кӣ нишинад ва бо кӣ бихезад ва то чӣ андоза хоҳиши то охири ин пайроҳа рафтану ба шоҳроҳ пайваст карданро дар дил дорад. бинандагони азиз, дар барномаи навбатии пайроҳа пиромони ҳаёт ва зиндагии як шахсияте мегӯем, ки рӯзгори хешро сарфи рушди санъати тоҷик намуда. дар навиштае омадааст, ки дар саҳнаи зиндагӣ мо ҳама бозингарем. баъзе фақат бозӣ мекунанд, баъзе дар зимни бозӣ ба тамошои худу дигарон мепардозанд. дар воқеъ саҳнаи зиндагӣ ба саҳнаи нақшофарӣ хеле монанд аст. муҳим он аст, ки дар ин саҳна чӣ нақше насибат мешаваду он нақш барои дигарон чӣ дода метавонад. қаҳрамони навбатии барномаи пайроҳа шахсест, ки дар зиндагии хеш аз ҳама бештар нақш офарӣ намудааст ва дар нақшҳои худ кӯшиш намуда то тавонад ҷомеаро тарбия намояд. носир Ҳасан моҳи августи соли 1935 дар шаҳри Душанбе ба дунё омадааст. овони хурдӣ ва наврасиаш ба рӯзгори ҷанги бузурги ватанӣ рост меояд, ки барои тамоми мардум вақти хуб набуд. чун носир дар хона фарзанди калонӣ ба ҳисоб мерафт, то як андоза бори рӯзгорро бар дӯш дошт, зеро падару модари ӯ омӯзгор буданду ба таълиму тарбияи насли наврас машғул. давраи бачагӣ ҳамин хел буд, ки давраи ҷанг субҳидам соати 6 пагоҳӣ модарам мана бедор мекарданд. аз ҳама калонӣ фарзанд ман будам. давида мерафтам дар ин кӯчаи он вақт ба номи Путовский буд, ҳозир Исмоили Сомонӣ. онҷо як нонвойхонаи калон буд. наздаш ба як дӯкони чӯбин буд, амунҷо нон мефурӯхтам. заборникати рафта аз амунҷо нон мегирифтам. хунукии зимистон нона мегирифтам, давида меомадам хона. модарам ягон чи тайёр мекарданд, чой пой. нона мехӯрдам, папкама гирифта рост ба мактаб мерафтам. чун носир камол меёфт, бештар ба он фикр мекард, ки чӣ гуна тавонад ба нафъи ҷомеа кор кунад. ба ин хотир ҳанӯз ҳангоми мактабхонӣ ҳуҷҷатҳои худро ба яке аз омӯзишгоҳҳои шаҳри Душанбе месупорад. носир Ҳасан рӯзгори ҷавонии хеш мехост механизатор шаваду дар хоҷагии халқи кишвар саҳм гузошта бошад, вале ба соҳаи театр рӯ овардани ӯ сабабгор танҳо як эълоне мешавад, ки дар назди вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри қабули довталабон овехта буданд ва ӯ тасодуфан ба ин имтиҳон роҳ меёбад ва шомили яке аз донишгоҳҳои бонуфузи шаҳри Москав мешавад. баъди синфи 8 ман техникуми хоҷагии қишлоқ дохил шудам. рафтам, хостам, ки механизатор шавам. 2 сол хондам. баъд аз он боз омадаму бо мактаба давом додам. синфи 9 10 боз мактабба хондам. ҳам дипломи техникум гирифтам, ҳам аттестати мактаб. рафтам ба институти хоҷагии қишлоқ. 3 та имтиҳон супоридам. аз онҷо биромадам, оҳиста оҳиста ҳамту пиёда омадам, ки вазорати маданият он вақт ҳамин кӯчаи он вақт кӯчаи Ленин буд, кӯчаи Рӯдакӣ. ҳаминҷо одами бисёр ҷамъшудагӣ, ҷавоно. як ду се таша пурсидам, гуфтам инҷо чӣ гап? инҷо аз Москав комиссия омадааст, студент қабул мекунанд. барои чӣ?
баъд як рафиқонам ҳамроҳам буданд, ҳабибулло абдураззоқов, баъд шодравон қошқари мирзоев, турахон аҳмадхонов. дар омадем таваккалӣ, гуфтем кани як бинем чӣ хеле имтиҳон супорида истодан. мо ҳам дар омадем, имтиҳон супоридем. қариб як 450-500 та донишҷӯ ҳамунҷо истодагӣ имтиҳон месупоранд. баъд хай биромадем, ханда кардем, гуфтем ин чӣ хеле имтиҳон супорӣ. гуфтанд ки пага маълум мешавад. пагош мо омадем, соатҳои 2 буд. омадем бинем ки рӯйхат биромадааст киё дохил шудагӣ. шумо тасаввур мекунед, ҳар сеи мо дар рӯйхати аввал абдураззоқов, аҳмадхонов, мирзоев, ҳасанов қатор мо дохил шудем. ҳини омӯзиш дар шаҳри Москав Носир Ҳасан бо ҳамсабақони хеш бештар кӯшиш мекунад то нозукиҳои санъати театриро омӯзад. солҳои донишҷӯӣ барои ҳунармандони ҷавон яке аз солҳои хуби зиндагӣ ба ҳисоб мерафт, зеро дар баробари ҳамсолони хеш ба омӯзиш машғул мешуданд, саҳнасозӣ менамуданд ва нозукиҳои касби хешро аз худ мекарданд. падарам зид буданд, нахостанд ки ман Москав равам хондан, он қадар чиз набуд. лекин модарам гуфтанд ки равад, хонад, онҷо ба ҳар ҳол беҳтар аст. ана ҳамин тар ман дохил шудам ва рафтам Москав хонданӣ, институти ба номи Анатолий Васильевич Луначарский, ҳозир академияи санъат ба номи Луначарский хондем. соли 60 хатм кардем ва бо баҳои аъло хатм кардем. носир ҳасан ҳарчанд худ зодаи шаҳри душанбе аст, вале баъд аз хатми донишгоҳи шаҳри Москав ӯро барои фаъолият ба шаҳри хуҷанд мебаранд ва нахустин маконе ки ӯ фаъолияти эҷодии хешро оғоз мекунад театри давлатии шаҳри хуҷанд аст. фаъолияти ӯ дар ин даргоҳ танҳо 1 сол давом меёбад ва бо хоҳиши роҳбарияти онвақтаи театри давлатии академии ба номи лоҳутӣ ӯ ба шаҳри душанбе бармегардад. театри нафтасиси шаҳри хуҷанд нахустин макони фаъолияти расмии Носир Ҳасан ва ҳамдарсони ӯ мегардад ки пас аз таҳсил ба он макон рохат мегиранд. дар 1 соли фаъолият дар ин театр Носири ҷавон бо чолокии хеш ба саркоргардон писанд меояд ва он ҷо 4 асар меофаранд ки Носир Ҳасан яке аз чеҳраҳои асосии ин саҳнаҳо интихоб мегардад. баъди хатм омадем мо ҳама он вақт Ленинобод Хуҷанд театре ба номи Пушкин буд. онҷо мо ба кор гирифтам. хулоса ҳама хурсанд ки ҷавоно омаданд, театр акнун чӣ мешавад. инҷо бошад театри академӣ ба номи лоҳутӣ асосан инҳо моя роҳӣ карда буданд. инҳо хулоса моҳи август соли 61 аз инҷа фармон шуд ки ҳамаашона поизба бор кунеду Душанбе фиристонед. дар хуҷанд чанд сол кор кардед? 1 сол. дар муддати 1 сол ман 4 та нақш офаридам. аввалин нақш ба ман супоридам, собир аз Ошиқ Ғариб ва Шоҳсанам бозӣ кардем. баъд аз он бо як намоиши дигар Нурхон буд, нақши Муҳаммада онҷа бародари Нурхона вая бозӣ кардам. ҳошим Гадоев якта песаи ансория мондан, онҷа участковая бозӣ кардам. хулоса 4 та нақш дар Хуҷанд ман бозӣ кардам. баъди даъват гардидан ба шаҳри Душанбе ҳунармандони ҷавон барои фаъолият дар театри давлатии академӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ меоянд.
он рӯзгор ҳунармандони маъруф ва коргардони шинохта аслан дар ин макон даъват мегардиданд. ин ба он хотир буд ки инҷо асарҳои бузург ба саҳна гузошта мешуданд. خیلی موی خوب قبول کردن با دایره و دنبک و خلاصه با آغوشگیری و همین خیلی خدا موی سفید و موی بسیار نقص قبول کردن کار سر کردیم یفی میساج میتلبان سر رژیسور تئاتر بودن اون کس فکرهاشون گفتن که اثرهای با قوت میمانیم تئاتر لاهوتی تئاتر کلانترین مادر تئاترها الان شما خوشبخت که در اینجا کار میکنید خلاصه سر کردیم کار نقش ها آفریدیم اولین نقش من در تئاتر لاهوتی این نقش مظفر از سپکتاکل شعله آفتاب تهیه‌گرش شادروان شمسی قیاموف بودن بعد از اون خلاصه آنچه نقش آفریدیم همینطور از فکرم میگذرانم در مدت 60 سال من قریب 100 نقش آفریدم در تئاتر ما هم سبقان ما همکاران از هنر این هنرمند افتخار دارم و میبالم من نهایت نسبت این رفیق شفیق به همین خلاصه آمدم که اگر ناصر جان در مکتب رسامی تحصیل میکرد رسام خیلی با سلیقه و رسامی خیلی مشهور میگشت اگر در ساحه موسیقی سر کار میگرفت یکی از بهترین آهنگسازان و سراینده ها می بود این شخص همه طرف است یعنی خلاصه میکند که خدایا این کار هم میتوند اینش را هم میتوند از عهده این هم میبراید یعنی مخصوص یعنی محض برای صحنه آفریده شده است он рӯзгор ҳамкории бахшҳои фарҳанг зич буд ба ин хотир чеҳраҳои театр дар телевизион ва кино даъват мешуданд ва он ҷо кору фаъолият низ мекарданд рӯзгор ҳамин гуна сурат мегирад ки як муддат носир ҳасан дар телевизиони тоҷик барои омода намудани саҳнаҳои телевизионӣ даъват мешавад ва он ҷо дар ташкил ва пешниҳоди барномаи чойхонаи дилкушо ва дигар бахшҳо саҳм мегирад ва ҳамзамон ӯро барои пешниҳоди барномаи суҳбати дӯстон ба хонаи радио низ даъват мекунанд گفتن که شماها باید تلویزیون با هم اشتراک کنید رادیو با اشتراک کنید کینو با اشتراک کنید عموما کسی با اکتور دراما و کینو خیلی سر کردیم در تلویزیون اولین نمایش چایخانه دلکشا تشکیل کردیم اولین مینیاتور را تشکیل کردیم صحبت دوستان در رادیو تشکیل کردیم همراهی حاجی قل رحمت محکم حاجی قلوف خلاصه من در مدت همین قدر سال خیلی نقش ها در تلویزیون رادیو سپکتاکل ها آفریدیم ناصر حسنوف در دل من چون یک شخص بسیار هم قیمت و معتبر این خیل شخصیت ها را فوند طلا میگویند این از یک طرف از دیگر طرف بایگری ریسپوبلیکا یعنی که بایگری دولت این فرهنگ است
فرهنگ باشد یکی از پایه اساسی دولت است. ناصر حسنوف از روزی که من میشناسم فقط مهنت میکند، مهنت دیگران هم میکنند، لیکن مهنت ناصر حسنوف فقط برای ایجادیات آفریدن سیماها، یعنی که آبرزها که اینقدر گوناگون رنگ، پسرچه بازی کرد، پسری من بازی کرد، دوست داشته من بازی کرد، پدرم بازی کرد، یتیم بازی کرد، شاه بازی کرد، وزیر بازی کرد. در کدام نقشی که نباشد ناصر حسنوف جوهری انا همون سیمای میابد. خب از دوره سالهای اولی خانیش اگر به یاد بیاریم، از همه ما دیده چابکتر و زود درس ها را میفهمیدگی و به ما میفهمان آن چیزهایی را که ما فهمیدن نمیتوانستیم. بسیار یک فهمیشی بسا قوی داشت از همان وقت و تا امروز. این فهمیشش، این تواناییش باز هم سیقل گرفت و این روزها هرچند که سینش به این سین و سال مبارک رسیده است، ولی صنعتش باز در نشء و نما و در اوج است. استاد ناصر حسنوف را ما از روزهای اولی و تئاتر قدم ماندنمان ما پیشترم مثلا غایبانا شناس بودیم، ولی بعدتر ما روبرو با وی در یک مثلا در چندین نمایش‌ها بند بودیم و حس کردیم که از زمره هنرمندانی هستند که از تمام کار ایجادی، کار صحنوی باخبرند و از همصحبت‌ها، از صحبت‌ها، از همنشینی‌ها و از صحبت‌ها و از دیگر چیزها ما آگاه گشتیم که هر نمایشی که مثلا روی صحنه آمده است و در آن یگان نقش خواه خرد باشد، خواه بزرگ را استاد ناصر حسنوف اجرا کرده باشند، البته با یک موفقیت نایل گردیدند و از جهت هنر صاحب احترام هستند. روزگاری جوانی و قلب پر از هوس ناصر جوان را آرام نمیگذاشت. نقش‌های تازه به تازه در تئاتر نگاه او را به فعالیت و تماشابین تغییر میداد. راه یافتن به تلویزیون و رادیو صحیفه تازه فعالیت او بود. چون هنرمند میگوید به کینوی تاجیک تصادفاً راه یافته است و این هم باشد به خاطر آواز دادن در اپیزود فیلم. ولی همین گونه می شود که کارگردان‌های فیلم به او توجه می نمایند و او را برای نقش آفری در کینو دعوت می نمایند. چون ناصر حسن هنری خوبی صحنه بازی را در تئاتر آموخته بود، زود توانست به کینو وارد گردد. من هنوز دانشجو بودم، تابستان با تحصیل می آمدیم. رژیسور دوبلاژ شادروان عالمی بودن. اون کس دعوت کردن، عموما سببگار شد. من تابستان فقط تئاتر لاهوتی می آمدم تماشا می کردم. علی نظر خوجایف گفت که رفتیم، گفت که استودیو دوبلاژ. من گفتم دوبلاژش چی؟ خیلی رفتیم، گفت من تو به نشان میدم. خلاصه آمدیم. عالمی کارگردان دوبلاژ بودن، یکی از اساسگزارهای دوبلاژ. اون کس من دعوت کردن، گفتن کنی استا همین آواز ده یک بچه یا شککه بعد برابرش گپ میزنی. انا این متن خیلی متن دیدم و خلاصه دوبلاژ سر کردم. اولین نقش فیلم دو فیودر درباره جنگ بزرگ وطنی و آفریدیم.
ана ҳамин тавр ҳозир ҳазорум филм дублажкардагим ба мукофот доданд киностудия. Мана то имрӯз қариб 1400 филма ман дублаж кардагӣ ба забони тоҷикӣ. филмномаҳои бачаҳои помир, нисо, ҳасани аробакаш, ҷура саркор, дар орзуи падар ва даҳҳои дигарро метавон ном бурд, ки он ҷо нақши Носир Ҳасан барҷаста муаррифӣ шудааст. ташаккур. خودرا معالجه کن ناصر. وقت معالجه نیست حسن. اویلا کار کردن لازم. оҳиста оҳиста мана ба филм гирифтанд. аввалин филми бозӣ кардагии ман бачаҳои помир буд дар тоҷик филм. баъд аз он нисо, ҳасани аробакаш, одами даркорӣ, ҷура саркор, хулоса бисёр филмҳо офаридем. дар телевизион филми дар орзуи падар, боз як дусе филми дигар. ана ҳамин тавр кори эҷодии ман дар муддати 6 сол ана ҳамин хел чиз рафт. нақши Носир Ҳасан дар рушди кинои тоҷик низ калон аст. ӯ дар фаъолияти хеш филмҳои бисёреро нақшбозӣ карда он ҷо худро муаррифӣ кардааст. ёд дорад ҳини наворбардории филми ҳасани аробакаш ки бо мирзо турсунзода рӯбарӯ шуданд ва танҳо як андешаи мирзо турсунзода тавониста то номи қаҳрамонро дар филмнома иваз намоянд. ин филм як кори аҷоиб шуд. дар исфара ба навор мегирифтанд. бебо ватаев ягон бор сафар гуфта наметавонист. сафар мегуфт. лекин ҳама вақт номи мана мегирифт. носир носир мегуфт. филм баам ҳамин нақш офарида истоде омада носир фалон бисмаллон. баъд Борис Алексеевич гуфт ки охи бебо его зовут Носир, а роль сафар. Сафар скажи. Ну я говорю, сафар не получается, гуфт. Ханда кардем, хулоса гап ҳамин вақт мирзо турсунзода омаданд. моқади вохӯрӣ кардан, чиз кардан. нақши ҳамон вақт саҳнаи мана ба навор мегирифтан, он кас тамошо кардан. ин бебо бох омада Носир ту чӣ хел фалон. баъд Борис Алексеевич гуфт ки ин бебо гуфт ҳамин безор кард мана, фақат Носир мегӯяд ина. баъд Турсунзода гуфтанд ки майлаш Носир гӯяд. хулоси гап ки дар филм номи худи ман худам ба монд. номи қаҳрамон иваз шуд, нома ман Носир монд. ҳамин хел саҳнаи аҷоиб буд. лекин ҳама вақт ман якбора 2 филм ба нақш меофаридам. дар помир нисо ба навор мегирифт Марат Орипов шодравон. онҷо Борис Алексеевич Кимёгаров дар исфара. Вахтер, подожди! Скорей, скорей! Азизхан.
На. Иди через перевал, я задержу их. اگر ناصر حسن کدام نقشی که وی آفریده است همون نقش گوید دیگر وی حتما برآمده علاقه همون نقش می آفرد. البته این نسل من نسلی که همکورس ما همکورس می باشیم ما همگی به شمار یک چند نفر مانده ایم. خدا به ما عمری دراز داده است. ما هنوز هم در صحنه ایم، هنوز هم در همین یک تئاتر که زیاده از 63 سال می شود در اینجا کار میکنیم، زندگی میکنیم، عمر به سر میبریم. و این نسلی که ما آمدیم از گیچیز نسل اساسگذار این تئاتر محمد جان قاسموف، اصلی برهانوف، توفیق فاضل و دیگرها رو ما کار آنها دوام دادیم، یعنی که استافت گرفتیم. بعد ما باز هم چندین نسل ها آمدن و همون دوره ما با 5 نسل در این تئاتر کار میکرد. حاضرم باشد 5 یا 6 نسل است. اکنون ما خواهان آن هستیم که استافتی که ناصر حسنوف و ما در همین تئاتر بنیاد کردیم جوانهای امروز و فردا باز هم به پیش برند و باز ایجادیات و فرهنگ همین تئاتر و همین ملت رو بلند بردارند. ترکمن فیلم با سیامکه کردم، ملا نپیس نقش رودکی آفریده اونجا. ازبک فیلم با اشتراک کردیم، 2 تا فیلم ازبک فیلم با نقش آفریدیم. خلاصه همین خیلی کار ایجادی این یک کار عجایب است. کاری است که عذاب میکشی پس از اون راحتش هم میبینی. وقتی که تماشابین کفکوبی میکند و نقش میآفری از این چیزی بلندتر برای اکتور نیست. وقتی که در صحنه در تئاتر نقش میآفری و خودت از نقش کردگی لذت میبری، تماشابین کفکوبی میکند، این برای اکتور از همه چیز بهترین همین است. برای نقش آفریدن خیلی عذاب میکشی، چقدر کوفت و کوب میکنی، قهرمانت چگونه او انسان است، در حیات چی خیل بود، در عائله چی خیل بود، در کار چی خیل بود، همه طرفه می عضوی از هر جای ذره 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 جمع کرده یک چیزی خوب، دستگل خوب می آفری که تماشابین به معقول شود. تماشابین فهمد که این نقش این آدم همین خیلی انسان بوده است. بده بد حساب کند، خوب خوب. وقتی که در روی صحنه میبرایی کمبودی و اون موفقیت ها در آن معلوم میشوند، کاستگی ها در آن معلوم میشوند و بیهوده هم نیست که رژیسوران مثلا کینو میبیان به تئاتر رو تماشا میکنن که این یا آن هنرمند که وی از اوده چی کار میبراید، چی کمبودی دارد و چی برتری هایی دارد و این چیزها رو به نظر گرفته از روی همون نقش میتیان. مثلا در کینو هم بگمانم از روی همین چیز موفق ناصر حسنوف موفق شدن که در بسیار فیلم ها رول آفرند و رول های بد هم نآفریدند. هنرمند همیشه بران میکوشد تا نقش اساسی را در صحنه داشته باشد
вале гоҳо мешавад ки нақши манфӣ низ метавонад ҳунармандро маҳбуб созад. носир ҳасан мегӯяд дар тӯли фаъолият ҳини нақшофарӣ дар нақшҳои гуногун гоҳе эҳсос мекардам ки тамошобин бо муҳаббат нигоҳам мекарду гоҳи дигар сӯям ғазаб мекард. вақте ки ман нақши муҳаммада офаридам дар театре ба номи пушкин ленинобод, инҷа як саҳна аст ки апеша ту чодара партофти гуфта апеша мекушад ва буромада худ аз худ девона барин монологи калон дорад. ҳамин вақт аз даруни зол шишаҳои лимонад кати мана заданд, дод заданд, фалон ҳақоратам кард. шодравон эркабоев саррежиссёр театр гуфт ки пардая пӯш, тез пардая пӯш. пардая пӯшонда манаҷа заданд. баъд он кас биромада гуфтанд ки охи ин нақш офаридаист фалон тамошобин бафаҳмонда. баъд аз он берун биромадам, ҳама мана мебахшӣ аби фалон мемадон гуфта мана оғӯш кард чикарану ҳамин хел. ҳамин хел ҳамин хел саҳна буд. инҷо ҳам як нақша ҳаёт ва ишқи ансорӣ ба нақши манфия бозӣ мекардам. якта тамошобин буд, табаралӣ мегуфтанд. қариб 10 маротиба ҳамин асара тамошо кардааст. ҳама вақт қатори якум ба. вақте ки ба ҳамин нақша меофаридам, ҳама вақт аз даруни зал ин хел мекард. ин чӣ ба ин хел мекунад? баъд як рӯз биромадам ман гуфтам ки ту ҳар рӯз амина тамошо мекунӣ, ҳар рӯз ман ба муштата, барои ин ки ту одами ганда мен. ҳамин хеле саҳнаҳо мешавад ҳамин хел саҳнаҳо. дар зиндагӣ на ҳамеша инсоният ба тамоми орзуҳояш расида метавонад. ҳарчанд кӯшиш намояду талош, вале на ҳамеша муваффақият дар дасти ӯст. носир ҳасан низ мегӯяд ки орзуе доштам дар офаридани саҳнаи бузург, вале амалӣ нашуд. ман ва ато муҳаммадҷонов диамо ният доштем ки ричарди сея бозӣ кунем. шекспир. вақташ ба ваъда дод, ланге ваъда дод ки ман мемонам, бозӣ мекунедам. нашуд. баъди вай александрин гуфт ки мемонем. фиакси сиёси пеш александрин буд режиссёр. ваям майбалиев шодравон хост ки ричард амонат ҳамроҳи атову ману марьям исоева. маблағи калона талаб мекард. нашуд. ин орзу дар дили ато муҳаммадҷоновам монду, дар дили марьям исоеваям монду, дар дили манам монд. ана ҳамин хел хулоса. лекин он чиз нақшҳое ки ман орзу мекардам, бисёраша бозӣ кардам. хай мешавад ҳамин хел. мешавад. ин насиба аст. баъзам барои тинҷии зиндагӣ ба хотири фарзандон зану шавҳари боандеша аз гуноҳи якдигар мегузаранд. яке сабукӣ кунад, дигаре вазнин мешавад. ҳанаме хел будан лозим келин. мебахшед. лабай хуб шудааст? ҳа ҳозир расида меоям. ҳозир маро ҷиғ мезананд. маҷлис мешудааст. ҳайр
ها کلین شما گپ‌های در دلتان بوده را نوشته با ما بیارید. خب خوب شده است. یگون چاره میاندیشیم. ҳамин гуна носир ҳасан дар фаъолияти беш аз 60 солаи хеш тавониста миёни дигар ҳунармандони тоҷик номи худро сабт намояд. то ба имрӯз чӣ дар театр ва чӣ дар кинои тоҷик беш аз садҳо нақш офарида ки он ҷо метавон чеҳраи ӯро дид, аз ӯ ёд кард ва номи ӯро дар қатори мондагорон навишт. бояд бигӯям ки то ба имрӯз ӯ дар беш аз 1400 филм овоз дода, гоҳе тарҷумонӣ ҳам карда ва то тавонистааст санъати театр ва киноро барои мардум муаррифӣ кунад. носир ҳасан ва ҳамсолони ӯ аз қабили шахсонеанд ки се марҳилаи таърихиро аз сар гузарониданд. ин ҳам бошад рӯзгори ҷанги бузурги ватанӣ ки меҳрубонии наврасияшонро барҳам дода ва баъдан зиндагӣ дар замони иттиҳоди шӯравӣ. ниҳоят соҳиб истиқлолӣ ки беҳтарин неъмате насиб гашта ба халқи тоҷик аст. носир ҳасан мегӯяд ҳарчанд театр дар ин ҳангом то ҷои тамошобини худро аз даст дод, вале рушди санъати миллӣ дар солҳои истиқлолият дигар аст, зеро имрӯз асарҳои тоҷикона меофарем ва фарҳанги миллии худро тарғиб менамоем. театр бо тамошобин зинда аст. дар давраи шӯравӣ дар ёдам ҳаст ки одамҳо аз дур билети зиёдатӣ доред бигуфта театр меомаданд. дар кассаи театр билет набуд, аллакай тамом шуда буд. як ҳафта пеш, 10 рӯз пеш, баъзан як моҳ пеш аллакай билетҳо тамом мешуд. тамошобин ҳама вақт пур буд. интеллигенсия ҳамеша театр меомад бо оилаҳояшон, бо фарзандонашон. хулоса ҳамин хел чиз буд. ман ёдам ҳаст ки вақте ки мо намоиши рустаму суҳроба соли 68 ба саҳна гузоштем, 21 рӯз беис ҳамин спектакля нишон додем. 21 рӯз. ина бозӣ кардан хеле мушкил аст. алалхусус нақшҳои суҳроб, рустам, тахмина, масхарабоз. ман иҷро мекардам масхарабоза. хеле мушкил аст. 21 рӯз мо беис, барои ин ки мардум талаб кард. ҳама вақт зол пур аз одам буд. он вақт меҳрубон назаров вазир буданд, гуфтанд ки бачаҳо бозӣ кунед, бозӣ кунед, модаме ки тамошобин талаб мекунад, бозӣ кунед. ҳамин хел чиз буд. хулоса баъд аз худо ба шукр ки мо истиқлолият ба даст овардем, озодӣ, худамо барои худамо хизмат мекунем, барои халқи худамо хизмат мекунем ва давлатамон давлати мустақил. худо ба шукр президенти хеле хуб дорем, инсонпарвар, меҳрубон, халқпарвар. тамоми ҳаёташонро бахшидан барои ватан. вақте ки ҳамон дар бораи президент як суруд мехонанд, ман ашком мерезад, чунки ман ҳамаи ин чизҳоя аз сарам гузашт. медонам чӣ мушкилиҳо, чӣ азобҳо мо дидем дар солҳои 90. ва вақте ки президент ваъда доданд дар хуҷанд ки ман барои халқам сулҳ мебиёрам, ана ин аст барои мо аз ҳама азизтару аз ҳама қиматтар сулҳ овардан, ваҳдат овардан.
میکنم.